Mentsi wa Sekete e le moemedi wa Lesotho Addis Ababa mme taba tsa gona le yena di hodima ho thongwa Ntate Mosisidi leo e susumeditsweng ke mmuso kapa ho latela methati efe Mentsiwa go tsogaitsedi ya ka ntse ga o dumedisa le o amohela kwano mo Africa FM mme ka jeno ke le buile ntate ke thabela ho bua mo Africa FM ka jeno ke tshepa wena le Basotho bohle le phetse hantle ke lo re phetse hantle o tla ka jeno ma bua Sesotho se bua le Mosotho a Lesotho Kamu friend, lama kemudian kamu trepsek. Itu orang ni. Cukup orang reke orang tu saya fela kaita kita nanti fokolang mapili hotonga ada Mosisidi. Orang orang susu meditasi iki musuh kapa orang tu lah metadi ifi mana mata batin selesai so orang lagi khat. Albu akan sedia kaikin pergi selalu kami pergi taba ailing ya hlaha dipeding tse ngata tse fitileng ele paelo ka nnete ka mfeng ka itula go le hore re bone hore ohle mo Basotho ba nang le ditsebo le monyetla wa ho sebetsa ba sebediswe mme a hlakisa hore le baetapele ba bona ba mehleng ka ditsebo tsa bona hobane ba santse ba le teng ba na le matla le bophelo le monyetla wa ho ba ka sebetsa ha monyetla o jwalo o le teng re etse bonnete ba hore re a o fumana mme taelo ya hae ya latela ke hore ka Pherekgong ka letsatsi la 16 ebe re le ra ngolla ntlokgolo ga kopa hore re tle re kopelwe ditokomane tsena tse re di bitsang di-CV kapa di-biography le di-biography tsa Dr. Pakaditha Mosisidi le Dr. Mwekezi Majoro le ditonakgolo tsa mehleng tseo di ntseng di na le matla le bophelo le menyetla hore di ka tseba ho sebetsa mme ya ba ka morao ho teng ha re se re fumane ditokomane tseno tse neng di tswa hae tse ileng tsa kotlwa ho bahlomphehi di ntse di latelwa ke ntlokgolo e leng ofisi ya rona ya lekala la tsa matjhabeng hae moo ditokomane tseno ha di se di le teng jwale re ile ra di fetisetsa ka African Union ga ngolla African Union ka la 24 Pherekgong moo re hlalositseng hore mmuso wa Lesotho o entse kgothaletso ya hore bahlomphehi bao ba babedi ba share boiphihlelo ba bona le ditokomane tsa bona tseo di neng di ngotswe ka makgethe ka nnete mme di ile tsa hodisa ba ikarabellang le ba ile hore ke hona ditaba di etsahalang hore tseba hore dintho tsena ditaba tsa mona ha di tsamaye ka sekgahla se tatileng hakalo empe ke hlalosa hore ke nnete ho entswe kopo hore ba kenyelletswe lenaneng la baetapele ba dinaga ba sentse ba sebetsa ho lebella dikgetho empa re ne bile re entse le kopo ya hore hona le lekgotla lena le bitswang la baetapele ba mehleng mona ka senyesemane le tlwaetse ho thwe ke panel of the wise le sebetsanang le ho rarolla dikgohlano ditabeng tsa ho eletsa dinaha tsena tsa Afrika jwalo le hona teng re ne re ile ga etsa kopo mme Lesotho la lokela hore le bule kopo eno fela hobane jwale region ya rona mona kapa tikolohong ya rona re ntse re emetse ka hara lekgotla leno ke naha ya Afrika Borwa mme rona re dumellane kapa re sebetsa ka tumellano tikolohong ya rona hore re sebedise ho fetolana e leng ntho e bitsang rotation ka sekgowa mme setulo seo se ntse se butswe ke Afrika Borwa ka mme Khomzile Mlambo-Ngcuka eo a ileng a kopelwa hore a ke a sebetse hape nako ya term ya bobedi mme
original ona e ile ya dumellana hore a ne a tswele pele a sebetse ka ha time eo e fela jwale re tla boela re kenya motho e mong mme ke hlalosa hohle original e sentse e dumetse hore re ka Lesotho le ka fumana monyetla o jwalo a Dr. Pakantjhang Sisindi ke sempa ke ntsha ditaba fela ha ke re ha se tsa ho lebella dikgetho empa ke tsela tsa ho rarolla ke sempa fela ke re ke hlakisa hore e ne le tshosometso le kgothaletso ya mmuso wa Lesotho ka taelo ya mohlompheng e dira kgolo tsokwane matekane hore a re ke nako ya hore setjhaba sa Basotho se kopane se shebele mmoho ditaba tsa rona tse sebetswang ka ntle ho naha o se shejwe mmala wa dipolotiki o se shejwe bona motho ke mang ha fela le motho ya teng ya hlomphehileng ya sebeleditseng naha kapa ya ntseng a sebeletsa naha ka boitelo ebile a na le matla le monyetla wa ka sebetsa a fumane monyetla o jwalo mme ka nnete ena ba tlotla hona o mhlompheng e tona kgolo Pakantjhang Sisindi tona kgolo mehleng e bona fumana monyetla ono mme ke hlalose hore le ditaba tsa mhlompheng batho mo ke tsema jo le tsona di ntse di ile tsa feta ka tsela e tshwanang mme Basotho ba tla fumana ditlaleho le ho tseba ha nako e nepahetse ha nako e fihla e file dintho di ngata tse shebetsweng Basotho o sa kgathaletse bona ke Mosotho o kae ha fela e le Mosotho a na le tsebo makgabane le bophelo le menyetla wa sebetsa ho latela taelo ya mhlompheng tona ho Pakantjhang Sisindi mme re lebohile haholo ha African Union e ananetse ditaba tsa Lesotho ka tsela eno tseo e leng hona di qalang hore di hlahile di kene tshebetsong ka nako ena ya leboha ntate ka molwana mme ja kgona taba ya go qetela ka ntse ka mo o nontshe taba ena o e apese o e fe sebopeo e shaba hantle le ka motho ya phitseng hantle e hlile ke o tlile taba ena wa etsa mme wa ka ha o potang tabeng tsena kaofela empa ha ke go tlogana taba ena e bolela eng ho Lesotho hore be ke lona le tlang ho etella pele taba tsena tsa go lebella dikgetho mme patabe e re go Basotho le nna ka letso kaofela ke tlotla e bolela hore dinaha tsa Afrika le mokgatlo wa ona moholo wa hlokomela o bile o na le tshepo ho Lesotho o na le boiphihlelo wa bona wa Lesotho le na le boiphihlelo ba ho etsetsa kontinente mosebetsi mme rona re nka ka sempo seno hore dinaha di na le tshepo ho Lesotho di bile di na le tshepo di bile di utlwisisa baetapele ba rona ba fetileng mme ke taba e o lokelang hore re ikotle sefuba ka yona kaofela re le Basotho ka nnete ntle le ho e sa masale kapa merekgwana ya mefuta e fapakaneng ke taba e tshwanetseng e re behile lesakeng le leng kaofela re shebile ka tsela e lengwe kaofela hore Lesotho le a bonwa le a tshetjwa mme le ananetswe hore le lona le na le kabelo le na le seabo le na le boiphihlelo ditabeng tsa kontinente ena ke le bua tsata a ntse re le haholo mentsiwa ka seabo sa ka jeno kwano horeng ya ditaba mo Africa FM